سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی فردوس خورسند توپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. 28 گل در لیگ چمپیون‌ها و آن هم در 22 سالگی. منچستر سیتی 5 گل به دروازه دسته کپنگاگن دانیا زد و قهرمان اساسی دیدار ارلینگ هالند بود. دیگر برای وصف استعداد هالند جمله ها تمام شد، اما ما از تماشای گل‌های پیاپی نروژی چشم‌ها رو به مرحله عادت‌کنی آوردند. دیگر این می‌شود که هر بازی ما در اجرای این فوتبالباز دوبل و هتریک و گل ببینیم. پپ گواردیولا تا حد از گل‌های سوپر ترانسفری عملی کرده‌اش خسته شد که دیگر بعد قسم اول او را به بازی ندرآورد. الکی در دقیقه هفتم با یک پاس گل‌آور کانسلو ارلینگ مثل گرگ از میان محافظان یک قدم به قفا ماند و با ضربه سخت توپ را وارد توری دروازه کرد. در دقیقه 30 باز هالند لوبالای دروازه خالی قرار گرفت و فرصت را به یگان مشکلی به گل تبدیل داد. بعد گل دوم پپ گواردیولا در حالت شاک قرار گرفت، مثل که او حالا هم به هالند عادت نکرده است. بعد قسم اول گواردیولا هالند را با کول پالمر 20 ساله عوض کرد. این هم در حالی است که نروژی با قول گاری لینکر حالا چند کار دیگر را به سامان نرسانیده بود. ما گفتیم که این فوتبالباز همینک گل 28م خود را در 22 سالگیش به ثمر رسانید. با این او الکی لوئیس سوارز را در خط نشانزن‌های لیگ چمپیون‌ها پیش گذاشت و با رایان گیگز برابر شد. با چنین صورت در نزدیکترین فرصت باوری داریم که دیوید ترزگه و روی مکای را هم میگذارد. نروژی در 12 بازی منچستر سیتی فعلا 18 گل دارد و خاطررسان میکنیم که حالا 9 ماه اکتبر است. شما بار به خود سوال ندادید که در بازی های هالند چه اسرار باشد که ما نمیدانیم؟ با این سوال خود او جواب داد و گفت که پشت موفقیت های او چی سیر پنهان است، اما خیلی خنده‌آور جواب داد. او گفته است که پیش از هر بازی ها من لازانیا، یک نوع خوراک ایتالیایی که پدرم میپزد، استعمال میکنم. شاید از پدرم پرسید که او با این خوراک چی چیز همراه میکند که با من واقعا نیرو میبخشد. راستی من با او هیچگاه این خوراک را آماده نکردم، فقط بالای راحت کرسی نشسته خوراکپزی پدرم را تماشا میکنم. ابراز نموده است ارلینگ هالند. گمانم بعد این گپ پشت در آشخانه‌های ایتالیایی پر از فوتبالباز میشود. حالا در شبکه‌های مجازی آن میان مخلصان محاکمه میگردد که چرا به یگان اساس گواردیولا هالند را خیلی بر وقت عوض کرد. شاید پپ به خلاصه آمد که هالند یک گل دیگر از کرسی احتیاطی زند. باوری دارم به این پایش میرسد. دوستان، در کانال برادرمان کام تاجیک نوارهای نو پیدا شدند. برای اینکه همین برادر نوارهای تر و تازه از مسابقه‌های سطح بین المللی پیشنهاد کند، دستگیری شما لازم شده است. از این رو در آید خبر گیرید و مصلحت دهید که چه موضوعهای برای شما مخلصان پیشنهاد نماید که قابل قبول باشد. معلوم است که خیلی خواهش دارد و نوارهای گذاشته اش هم خیلی خوبند. دستگیری کنید تا آینده به یوتیوب بلاگرهای خارجی محتاج نباشیم. سیلکه‌اش را در جای شهر گذاشتم و دستگیری شما تنها پادپیساتیا کردن و لایک گذاشتن. رقابت انفرادی تاریخی میان مسی و رونالدو تا حال ادامه دارد، اما برای شکستن رکوردهای بین یکدیگر فعلا تنها یک نفر مبارزه میبرد. PSG دیروز در سفر با دسته بنفیکا با حساب 1-1 در مرحله گروهی لیگ چمپیون‌ها مساوی کرد، اما یگانه گل پاریژی‌ها را آن زد که گمانم زیباتر از 10 تا هتریک هالند بالاتر بود. گپ سر لیونل مسی میرود که دیشب با اسلوب ضربه تابناک از بیرون جریمه‌گاه به دروازه دسته پرتغالی یک گل عالی‌جناب را به ثمر رسانید. این 22مین گل مسی از بیرون خط جریمه‌گاه حریف در لیگ چمپیون‌ها بود. با این نشانداد او با حریف اصلی و اصولیش کریستیانو رونالدو برابر شد که پرتغالی از خط جریمه‌گاه حریف بیرون 12 مرتبه توسط ضربه جریمه‌ای و 10 مرتبه دیگر در رفت بازی گل زده است. نشاندادهای مسی در این موضوع تماما دیگر است. او 5 مرتبه از ضربه جریمه‌ای و 17 مرتبه دیگر در رفت بازی از خط جریمه‌گاه بیرون گل زده است. لیو الکی چهارم بازی است که پای هم به دروازه حریفان گل میزند. قبلا دسته‌های نیتسا، لیون و مکابی قربانی گل‌های آرژانتینی بودند و همینک دسته بنفیکا نیز به دروازه‌اش از ضربه مسی گل می‌خورد. بنفیکا 40مین دسته در کریر مسی بود که به دروازه‌اش گل خورد و در این نشان داد کریستیانو در طول فعالیتش به دروازه 38 دسته دنیا گل زده است. مسی همکنون با این عمر از کریستیانو رونالدو
2 қадам пеш гузашт. Дар мавсими имсола Лео дар кулли мусобиқаҳо 12 голу 8 партофти головар дорад ки аз ин дар бозиҳои ба пираҳани ПСЖ 8 голу 8 партофти головар дар хазинааш ҷамъ овардааст. Бечора шоҳи ҷангалро дар курсии эҳтиётӣ дида касе ба қавле чӣ хеле маъқул аст гол мезанад. ғайриинтизор Челси ҳам дастаи Миланро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод ва аввалин 3 холи лозимиро дар 3 бозии баргузор кардааш дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба даст овард. Як гол Рис Ҷеймс зад, голи аввалро Уэсли Фофана ва футболбози 80 миллионаи даста Пьер-Эмерик Абамеянг низ голи аввалини худро баъди 1765 рӯз дар Лигаи Чемпионҳо ба самар расонид. Баъди 2014 дастаи Милан дар Лигаи Чемпионҳо ягон вақт бо тафовути 3 гол дар як бозӣ шикаст нахӯрда буд ки шогирдони Грэм Поттер ин корро дар ҳаққи онҳо раво диданд. Абамеянг охирин маротиба дар Лигаи Чемпионҳо соли 2017 ки дар Борусия бозӣ мекард ба дарвозаи дастаи Реал 2 гол зада буд. баъди ӯ дар дастаҳои Арсенал ва Барселона кор карда буд ки фақат баланд дар рақобатҳои Лигаи Аврупо медавид. Ин аввалин ғалабаи Грэм Поттер дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо буд ва аз шодӣ назди дастгоҳи наворбардорӣ гуфт ки ҳамдигарфаҳмии футболбозон дар сатҳи олӣ буд ва мо имрӯз ба дарвозаи худ гол сар надодем ва бар замми ин 3 гол ба дарвозаи ҳариф задем. ҳамаш хуб аст, ибрози ақида кард Грэм Поттер. Як чизи дигарро ишора намоем ки барои дарвозабони ин даста Кепе Арисабалага низ дирӯз яке аз рӯзҳои фаромӯш нашаванда буд. ӯ ҳамакнун 4-ум бозӣ аст дар ҳайати асосӣ ба майдон мебарояд ва аввалин бозӣ бидуни голсардеҳии худро паси сар мекунад. Аммо дар гурӯҳ он қадар аҳволашон хуб нест. Феълан онҳо бо дастаи Милан 4 холӣ доранд ва лидерии ҷадвали онҳоро дастаи Залцбург бар уҳда гирифтааст. Ман ба боварии том гуфтан наметавонам ки Челси ба сатҳи қаблии худ баргаштааст, вале ҳадди аққал дишаб чеҳраҳои ғамгинро надидем. Ягона одаме ки шояд дар қатори мухлисони Милан дирӯз хеле ғамгин буд, ин Томас Тухел аст ки ба қавли баъзеҳо номардона аз курсии сармураббигӣ ҷавобаш доданд. Чӣ хел аст вақте аз ҷои корат пеш мекунанд, баъд чӣ қам мехоҳӣ ки бе ту азоб кашанд? баъди рақобатҳои шадиди марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо созмони УЕФА ҳайрон аст унвони беҳтарин бозингари даври мазкури рақобатҳоро ба кӣ бидиҳад. 4 нафаре ки УЕФА ҳамчун муддаӣ барои ин унвон пешниҳод кардааст, миёнашон он нафаре ки дар аввал хеле таърифаш кардем нест. инҳо Ҷуд Беллингем футболбози дастаи Борусия барои 1 гол ва анҷом додани як паси головари дигар бар муқобили Севилия, Анхел Ди Мария хавбеки дастаи Ювентус ки дар рақобат бо дастаи Макаби якбора 3 паси головар барои ҳамдастовиаш таъмин сохт, Ҷавани Ди Лоренцо ҳимоятгари дастаи Наполи ки дар бозии муқобили дастаи Аякс голи ғалабаовар зад ва 7 маротиба фурсатҳои голиро аз назди дарвозаи Наполи бартараф намуд. ҳамчунин форварди дастаи Лейпциг Андре Силва ки дар бозии муқобили Селтик ба задани 2 гол даст ёфта буд номнавис шуданд. ҳоло дақиқан маълум нест ки аз миёни онҳо кадомаш ба гирифтани унвони беҳтарин бозингари Лигаи Чемпионҳо даст меёбад, вале ба гумони ман ва чанд мухлиси дигар бояд дар қатори онҳо чанд футболбози дигарро ҳам ҷой мекарданд. Масалан Рис Ҷеймс ки ҳам гол зад ва ҳам паси головар дод, ё Месси ки беҳтарин голи рақобатро ба самар расонид, ё Роналдо ки дар мусобиқа нест ва барои баъзе бачаҳо ба қавле хлеб пайдо шудааст. Анхел Ди Мария ба як нишондод аз Лионел Месси пеш гузашт. аз ӯ пеш танҳо Криштиану Роналдо аст. чӣ гуна гуфтем, Ди Мария дар бозии муқобили Макаби 3 паси головар дод ва дар рӯйхати беҳтарин ба истилоҳ ассистентҳои Лигаи Чемпионҳо бо 38 паси голӣ мавқеи дуюмро ишғол кард ки қаблан дар ин мавқеъ Лионел Месси бо 37 паси голӣ меистод. дар мавқеи аввали рӯйхат Криштиану Роналдо бо 42 паси головар меистад. хулас дар рӯйхати беҳтарин ассистентҳои Лигаи Чемпионҳо Роналдо бо 42 пас дар ҷои аввал, Ди Мария бо 38 дар ҷои дуюм, Месси бо 37 дар мавқеи сеюм ва Неймар бо 32 паси голӣ дар мавқеи чорум қарор доранд. боз шумо доим мегуфтед ки Роналдо бахил асту ба дигарон пас намедиҳад ва доим кӯшиш мекунад худаш гол занад. а Месси бошад супер пасдиҳандаи дунё аст. факту далел ба мо дар ниҳоят чизи дигарро нишон дод. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.